Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! May, itaman pa nga da ka dito'y balay, sika, pipita. Ha? Abay, di ka mapan, ijay ang dabirteng. Ha? Apay ijay ayan dabirteng lakay? Ay, sus. Saan man na nagkurid ay taki na maritis mo? Anya? Kahit no madam mati party iji balay da. Simang pa di anak na naggapo iji Hawaii. Ay nawaw. No chismis alisto ka. No punsyon di mo amaw. Unay kamutin lakay. Jakla na amon kastanti bagbagam. Mala, inakman nga rod agpulas. Sambut at tipinangan. Nay, apay nga itakalaang kumari pipita. Ay na kumaray, jakmut na damag asimang patgaya man ni Punsyo ang naggapoy di Hawaii. Ay na, sana all talaga. Sana all, may anak na galing abroad. Anya? Sana all, ado ti chocolate na. Si kakit di mat kumari. Alaki din, in ka ija kusina. In ka manggao iti kanam. Saan ka asana ul dita. Ayun mare, talaga nga inak aggao. Tanay, mabisinan ti buksit ka. Ay, sana all talaga. Sana all talaga. Anang, apa yan? Itay kay pala palpaliiwan, kabayatan ti panagsilsilpon nyo. Ulitan nyo nga iba nga ti sana all. Ah? Ay, kwa? Sana all kunak tanakitak da ito'y impos ni Maritina a picture na ijay Boracay. Ha? Ay, kaano nga tamad ang makapanak ijay Boracay. Ay na, kasla nagganas ti mapan ang pagnapag na ijay igid ti beach anya. Anya? Sapay la ko ma, tagmilagron to. Kat adan to mang sponsor iti panagburakay tayo anak ko. Amuyo tatang, kabayatan ti panagsilsilpon ni nanang itay. Sana all ti sang kay bagana. Anya? Ha? Saan nga tanga da kurkurang ni nanang? Ngamin, agsasawag may sa. Ah? Ay, awan anak ko. Sika kintimot. Awan ti kurkurang ti inam. Apay nga rutang kas ngay. Isungag sasao, iti sana all. Ngamin, at daman siguro nakita nan iti Facebook nga umapalan na. Kas di mo ni nanang mo kay? Ha? Kas taaya? Kunaklakit din na da kurkurang ni nanang. Makapailag ka mo't anak ko. Ay na, mairwam ka ka din, itikas dyan nga ugali ni nanang mo. Nay, si kamot gayam ti masabat ka bakla. Papanangay. Ay na, papanak ko mga mare. No saan nga iji salon ko Nagsapa kamot to. Well, masapak taado ti customer ko ita. Amumat apa nagagraduar ita sa anaya? Un nga agpaisoan niya. Ay na, nagaduman nga rod ti kwartamon. Ano kasta? Ay, sana all talaga. Sana all. Anya? Sana all maraming kwarta. Sana all maraming customer. Ay nas, sana all makagatang tumanen iti kabarbaro akawas na. Kan pagpapintas na. Ay, Ay na, dayta ka man ako nakon. Sana all ka, sana all. Hey, inak malangin. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, nanapiling. Ay, won, siya nga raw pipita. Ne, anya ngay day ta imot yung nana. Ay kwa, natang day tawi.
Ipan ko man ijay tersina ni kakabasyang. Ipa-display man bareng adamay at agumatang. Ay nanana, sana ulman nga ruden numalakom day ta, kat kwarta manan. Ay katun imbag lang nga igatang itikapay kun asukar. Ay katun anana, ay nasana ul talaga. Mala, mapan kan iti papanam pipita. Tainak mat aglako iti natang. Sige, nana. Ay na, amom ka dilakay. Nasabat ko ni bakit piling itay. At daimot na anatang, mapan na kano ipa-display ijay store. Ay, kat di na saya at nukasta. Naimbag pa'y kankwana. Inton makalako itinatang, addan tumanin kwarta na. Ay, sana all talaga. Aday ta ka man ako nakaon. Sana all ka, sana all. Hindi no kayat mo adda mo kwartam, agmula ka mo't itinatang. Itikasta, adda mo't apitem nga yung kailakaw. Kumaalakay, ngam awan mo't nga rod pagpuunak, pangalaak nga itigatang ko iti bukal kas kadaabo na. Anya? Ay na, sapay la kuma, tagmilagron to, kat addan tumangtad iti kwarta kanya. Anya? Tapno saanen anas kan paing agmulak itinateng, tapno laeng agkakwarta. Anya, kastamot laeng timbagan ni pipitaken ka bakla. Ay, wala na. Tunggal masabat ko, sana all ti bagbagana. Ay na, marurudak. Ay na, uray siya nga raw. Namin anong na nasabat ko. Sana ulmot laeng ti bagbagana. No jakla pampanunot na masair iti ibagak. Ibagak kuma atap no saan ngag sana all agtrabaho kuma. Day tangarod ti kunak ko mga ibagakan ko na. Ang mga nutagidaksan naman ang amumutan ni Pipita. Ay, sa bagay Uray na saya at ti ibagan, no saan na saya at ti panakaawat na ay na useless. Barang adan to ti makaiturod amang ibagakan ko na. Nay, si kamot gayam ti lumabas, maray, nagkapwam ngay. Ay na, napanak man nakisak kay di ayanda kumari dolor. Kasta ka day kumaray, ay na, naimbagpaykan ka, at damanin kwartam atangdan mo. Sana ul talaga kumaray. Anya, sana ulmaran nga ibagbagang maray. Katwan, naimbagkan ka at damanin igatang mo itinaimas asidaon nyo. Ay katuna maray, ngam kasta unay mo't abannog ko. Si kakik di ati sana all. Sana all adalaan dito'y arubayan nga agin indayon iti agmalmalaw. Si kakit di mo't kumari. Agin indayon na ngam awan mo't kwartak. Iso nga ibagbagak sana all. Anya. Nasaya at nagsabat ta, Oliver. At daman ibagakan ka. Anya day tahanan Ay na, tunggal masabat ko nga min di bakit mau. Sana all te bagbagana. Nang runa numakita ng adaimot ko anatang amapan ko ilakaw. Ha? Anya nga ta, no ibagamot kan kwa nang agmulay tinataang. Wano agtrabahaw. Iti kasta, saan nga agpatinggalaang iti sana all. Day tangarod na. Jak amo ni Pipita. Manunadaras nga imbagakan ko angem di na ikan ka no. Anya? Masapol siguro asabali at tao ti mangibaga iti daytaken ko nana. Ngamin, no siyak nga asawa na, di na ikan ka no. Ay nawaw, sana all talaga. Kita man da iti picture ni Lloyda nga impose na iti Facebook na lakay. Apay ka di. Anya ti impos na. Ay na, napanda nag-beach lakay. Anya? Sana all talaga. Hay, kaanuak nga tamot ay amakapan ijay beach. Idi manan na minsan nga aldaw, nakitak manan di impose ni Maritina a picture da ijay Boracay.
Ay, saklangan ti saan pa'y anak kapan ijay beach. Ah. Ay, sana all talaga. Ay na, pipita ya. Sapay la ko ma, ta saan ka amasaer iti daytoy nga ibagak. Ha? Tapno saan ka lang agpatingga iti sana all. Mangged ka mo ta. Tapno agkakwarta ka. Iti kasta, adda igatang mo iti kayat mo agatangan. Wenno adda aramatem no adda kayat mo apapanan. Nawatam. Anya? Anya? Kasta timbaga nila kay muken ka? Wan mare, imbaga na mutin amang gadak kanong tapno sa anak nga agpatpatinggalaang iti kasasana all. Ay nakitpudno met. Tapno saan ka asana all. O, di trabaho ka met. Tapno iti kasta, ada kwartam. Anya? Tunggal agsabat na, dahita ka na yung tibagbagam. Ay na, makauma kaya. Ay, iso pangasim, agtrabaho ka. Anya? Ni, da kayo matgayam ti masabat ko nanapileng. Ay, wag pipita. Adda manan imot ko anatang. Ibagam manain asana aol. Ha? Ay, kwa nana. Saanan? Saan kun nga ibaga? Nay, pipita. Pudno dya imbaga nila kay ko kanyak, nana. Nga agmula akmet iti nateng. Tapno sa anak laeng agpatpatingga iti kasasana ulko. Anya? Ay na. Nasaya at imbaga na daytakan ka, balasan ka. Ay katwan pudno timbaga na. Dayta oras mo akasasana ulmo iti padam ataaw. Kat no inusar mo anagaramay wano nagtrabaho. Di saan ka asana aul maawatam. Ha? Ay wala na. Ay nawaw. Nakaskas daaw. Binagaan mo ni Oliver ni bakit na? Ay nawala na. Iso adinan balbalik santi sana all. Ay, Kasta kaday, nasaya at ang arod no kasta, nga mainuray siya, no agsabat kamay, ay, di nan ibagbaga dayta sana all adayta. Maininsultuak man no kasta ti ibagbaga na. ay wala rod. Ay na, sapay la kumataagsapulan iti trabaho na. Katwan na, ado magtimabalin na pagtrabahuan no bilang laang. Ado ijay ilay, tapno adda kwarta na ngay gatang na iti kayat na gatangang. Oh, kumari man yan. Imbes ko mga agdiritso ka magna. Ngam iti nakita nak. Ay nadandani ka manin agkurba tapno saan tang agsabat. Sabatin naklatta ka de. Amok alikliklikan nak mare. Di nakadinliklikan. Ngamin, saan kun nga ibagati kanayon ko nga ibagbagan no agsabat na. Anya, kaya't mo asawan, nalipata mo, di sana all maray. Ha? Kwa, saan mo't mare? Memoryadok pa'y laang mo't. Iso na laang, tadyak kayaten abaliksen pa'y. Ngamin, amok ama ka pa insulto mo't. Nukas jay nga amin amakita kat iso ti ibagat. Ay na, nasaya at marita na panunot mo dayta. Saan mo't adakas nga ibagam dayta iti adu at tao. Nulakid di agtrabaho ka mo't. Saan atay sana ul ka nga sana ul ngam di ka maagtrabaho. Awan Wen kumare, naamiris kun dayta. Napanunot ko asaan anasayaat. Agyaman akno kasta, kumari pipita. Ni, bigbigat pa lang nanang. Ngam nakapulos kayon. Mapanan nyo? Ay na, mapanak ijay ili anak ko. Adda ngamin nakasaritak nga akin ko kwa iti may sa apanganan. Ha? Agtrabaho kas servidora ijay apanganan anak ko. Kasta ka di. Ay na, nagsaya atin ngay. Makapan kay tumat iji burakay ano adda kwartayo. Sana dayta, sana ul tibagbagayo.
Si kakit di mat anak ko. Amo matan ti pagpagam. Malain na kon. No sumangpot ni tatang mo nga agga po anang iwayway itinuang na. Ibagam anapanak ijay iliwan. Sige, ibagak na lang. Anya? Napan ni nanang mo iji ang nagtrabaho anak ko? Wan tatang, isutin ako na itay. Kasta ya? Ay nawaw. Nagsaya atan no kasta. Wan nga rin tatang. Kamordyanan na, kahit nakapanunot mo't lang ang tiinam ng trabaho. Apaw! Sika magayang pipita. Nagsapakan. Papanam ay nawaw. Sana aul akaslaad na patag apapanam. Ha? Nakayukit dimot, nana. Mapanak laang ijay ile. Apay, adda pagtrabahwam ijay. Adda, nana. Nagaplayak man ka serbidora ijay restaurant. Adda matlatimay sa agayim ko nga agtrabaho ijay. Kasta kaday. Ay, kahit nasaya at ngarud, ano kasta? Una na, agtrabaho akman man. Tapno sa anak laang asana all. Ay, pudno, pipita. Pudno dayta nga imbaga balasang ka. Ay nawaw, papanam nga'y kumaray. Nagsapa kamutan. Ay kwa, mapanak man ijay ili, mare. Inak man matagtrabaho. Kasta. Ay nawaw, sana ul ang arod kumaray. Anya nga'y ti trabahom ijay no bilang laan. Nagaplayak man ka serbidora ijay may sa restaurant, maray. Kasta kaday. Ay na, sana ul talaga, maray. Dinak man sana ulen dita ko, maray. Kasla nagma, iti pa nagdengag ko. Awan mo tirumbang nga apalam, iti pa nagtrabaho. Ngamin, napimpintas ti trabaho ngam siya. Madayta na panunot mo, dayta kumaray. Isuan na saya at agtrabaho kan. Tapno saan kala ang asana all, maawatam. Wen mare, sa anak mo't kat amaag, tapno jak maawatan. Anya? Ay nawaw! Agtrabaho ka, iti kasta, saan kalaeng nga iti sana all nga agpatingga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Rama, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagatang matgaya man dagiti sapatos alakom rima bakit. Awan mo tanti makitak dito'y salas. Siyak pa'y ti kunam gardo. In online selling ko ti daduma. Di daduma, insursur ko kadagiti kaaruba. Bilibakin ka. Talaga alin niyang tagnegosyo. Ay nawaw, wanmat nga min lakay. Angam kita ay mata di mo na inayunan iti kalukwan ti panagnegosyo. Iti kasta tuloy-tuloy ti swertem. Wan ka di lakay. Anyang iti sumaranong ay lakong bakit? Agpampanunutak pa'y laang. Pilyam nagitay demand ako nada tapno magatang adagaws. Aywan, addan nalagip ko lakay.
Inroar mo dagiti da na kaldero tayo. Anaan mo dagita ngay? Di mo ka di amaw ang mabalin a pagkwartaan ta dagito akaldiraw. Anyat kaya't mo asawin? Anya kumapay, ilako ka. Na, ilakom kadanan. Ay sus, diskarte laang ti kasapulan lakay. Ugasak laang dagito'y mabalinang. Ay nawaw. Asino mo ti gumatang iti kasta kaldero ngay? Nagadukat asal sa ludsudo mo. Siya kunti makaamong agdiskarte. Sana yang nga imbagakken ka, adi mo na inayunan iti kalukwan ti panagnegosyom. Saan man na talaga? Nag-text ni Insan Magic kanyak, nanang. Anya nga itintext na kan ka anak ka. Mapan kayo kano iti ayanda, da itid nakada kayo. Anya nga idayta nga itid na. Ay, tsaka mo ang mamang ano kwarta. Much money kit dahi dyan aka anakan nyo. Ay nawaw. Agsagan ak nga rudan no kasta. Ay na, ag-shower kan agpulis kayo pa, sakbay amapaan kayo. Tapno saan anak kababain kadakwada. Sika nga'y anak ka. Saan ka kadi amapan iti ayanda? Ay saan, tada trabaho kita. Pumasyarak tulatan itong day off ko. Si kamat ti lumabas iti paraangan me, Nana Vilma. Sa dino tinagapwam, Nana. Ay, iti ayan ti ka anak kak anagapoy di abroad. Napan ko inala ti kwarta a regalo na kanyak. Nukasta, adda nga rod ti kwartam, Nana. Ay, basit laang, Rema. Amangan ket dino kayat mo ti gumatang itilakok, Nana. Second hand dagito'y kaldero, ngamayat ti quality na. Sagmamanungay dagita, Rema. Sagpa 500 laang, Nana Vilma. Mano ti gatangam? Nanginamot gayam. Ay, nawaw, nanginangam imported dagito'y, Nana. Ken mayat ti quality na. Haya, iso agumatang kan. Mabiit laang taipilyan ka, Nana. Kumusta nga tilakad mo, bakay? Nasaya at latama, kulas lakay. Ay, manungoy tinted ti ka anak ka man nagapoy di abroad. 5,000! Ay, nawaw. Hey, adape kaldero anayon na. Hehe, kamalay ti pampanunutem lakay. Ginatang ko dagito'y akaldiraw. Kurang ngamin kat ti kaldiro tayo dito'y balay. Second hand? Second hand dagito'y. Okay laang ta imported. Kan mayat kanu ti quality na kuna ni Rema. Ni Rema tinaggatangam? Lakay, sagpa 500 lang. Anya? Sa dino tinaggapuan dagiti dana kaldero, tatang? Awan matigas yung kaldero tayo, Ginatang ni nanang mo dagita. Gimatang iti kaldero ngam second hand pa ilang mat. Nakagingi ng around. Mano, ti binayadan na tatang? 500 makanaw ti maysa. Ay na wow! Nagninan! Isumat ti kunakan kwa na itay. Hanggang sa nabalik ano ta imported. Ken mayat kanu ti quality na dagita kaldiraw. Ay, sa dino ti ayan ni nanang takasaritak. Bay amaun. Narigat, no day ta ti diyo pagkinaawatan. Sa dino nga iti nagikargam kadag iti kaldero a ginatang mo bakay? Indulin ko pa ilaang iti silid ta. Na! Ay nawaw. Gimatang ka iti kaldero, idulin mo mailagayam. Mabalin pa'y mat ang mausar ti sigod a kaldero tayaw. Ay. Iso pa'y laang ti usarin tayaw. Tapno saan ang magasgas na iti kaldero a kagatgatang ka. Kinusikin handa gidya kaldero. Usarin tayo kiidin Tapno makita no talaga ang mayat ti quality na. Ay, saan pa'y nga italakay? Ay na, saan pang display ti kaldiraw? Usaran tayon tukunak lang rudan. Ngam saan pa'y nga ita? Tanda pa'y mati usaran tayaw. $3,000, $3,500,
4,000, 5,000. Ay na, dakkel mat gayam ti ganan siya kadagiti daan a kaldero mi nga inlakok. Naimbag ko nama, tanamati mat dagitay buyer ko, ng imported dagitay a kaldero. Bakit? Oh, si kamat gayam lakay. O ala, agtugaw ka, tagtimpla ak iti kapin. Sa dino tinangalam ka na kita akwarta. Bayad dagiti lakok ungayam. Anya ti kayat mo nga ikape. Tagumatangak iti tersena. Di mo ibaga ngayon lakom dagiti daan akaldero tayo. Anya ko maitanon lakok. Nasaya at kit di tapno maksayan ti rugit dito'y balay. Kan may sa, imbagak met kadagiti gimatang asekonhan dagiti akaldero. Nasaya at atayong pakaawat mo. Nariga ti maidardarom ita apanawin. Win ka di, danag mun aya. Mala, ibaga mo no anya ti kayat mo nga ikape, taigatangan ka. Agawaam, tayntun pon ibabawi. Ha? Sa di na tinangikargani na ng iti kaldero ginatang natatang. Diyak mo tin makita iti kusina. Ay, anuam ko maanak kaw. Iso ko matipaglutuak. Nabutan mo't nga minan ti sigo da kaldero tayo, Awan ka di tidaduma ang mabalin mo nga usaran. Awanan! Sana ka makaluto, no? Awan ti kaldero. Iso nga isuro yun, no? Sa dino tinangi kabilan ni Nanang. Aday ti silid may. Ang di mo kutkut dyan. Urayam langan ni Nanang Mau. Anya? Kasano nga rin na makaluto, kay madamdaman to na. Paawid mo siguro na jayan. Imbilin na nga men, asaan ta nga usaran, tiginatang na kaldiraw. Ay na wow! Daanan nga mindulin na pailaan. Ay, kunaklakit din nun nakaluto kan iti pangaldawan tayaw, anak kaw. Ay na, awan ti kaldero nga ramatak. Tisigod nga'y akaldero tayaw. Naabutan! Sana mabali na paglutuan. Ay nawaw, ingagaram samot adinadal. Ay na, di kayo pababasol. Tati manok yu ti makagapuno apay anatnag ti kaldero. Iso day dyan, naabutan. Anya nga rudan nga iti usaran tayaw. Ti ginatang yu kanirima. Anya? Ay na, sana pang display day dyan. Nang runa kat second hand. Irwar yun tapadasan tayo nga usaran, iti kasta, mapanagnagan tayo, no mayat ti quality na, wano saan. No, wato yan ti kaldero nga aramata, manakaw. Dahito ti kuna yung important, mayat ti quality na? Wan, iso nga luwada, manakaw. Ay na, aglat-lati. Gagangay na. Ugasam latan sakbay nga usaram. Ay na, adapay abot na, Anya? Mawan mo ti makita. Ay na, dahi tama ni, mingmingan nyo anay bag. Ay na, saan la may maysa? 1, 2, ay talo ti abot na. Diyak mo't makita. Ay na, mingmingan nyo anay bag. Ay, babasit nga min, iso asan ang nalaka makita, ti abot na. Ay, naglukon day di arima. Gaputan na kapsot ti matak. Aglat-latay kan naabutan na kaldero mitin lako na kanya. Ay, nakangingina pa'y ko na yun, Isubliyo lang ang kita kaldero. Sayang lang ti kwarta. Sape inted lang ti kasinsin ko day, chay. Ay, wan, itamot lang. Isublikon kwa na dagito a kaldero, anak ka. Wala, makisarita kayo itinasaya at kankwana. Ipalawag yun, nga dadadaal ti inla ko nakadakay yun. Kastamat ti important ako nana, hanggang saan mo tapod no. Ay natiraramidhan nyo dito'y balay na Vilma. Ken, adamat da na kaldero nga imot nyo. Wan, kayat ko nga isubli dagito a kaldero iti asawa am gardaw. Ti kunana kanyak, si kunhan dagito a kalderaw. Nga mayat ka na ta importay kan napintas ti quality na. Ay nawaw, kat no ili ti naggataak, iti day ta kaldiraw. Makitam day ta. Inulbudan nak ti asawam.
Gaputan nakapsot ti mata. Lakwan nakit din iti abot kan aglatlat ti akaldiraw. Dito iti kun kunak. Ay, mabit lang na Vilma, tayabak ni Rima. Da kayo, tiyag sarita. Ay nanana, saan ang mabalin nga i-refund ko ti kwartam? Ngamin, considered sold dagita akaldiro. Anya sold nga ibagbagam. Katnusan mo't gayam ang mabalin ang mausar ti kaldiro ngayon lakom kanyak. Kita ang manay, aglatlatay, kan agdaabot na. Nana, maya ti kondisyon day ta kaldero idiin nalayo. Amangan mo't no da kayo tinakadadaal. Ay nawaw. Saan mintupay nga inususar da ito akaldiraw. Basta siya, no return, no refund, nana. Ay, sana mabalinti kas tarima. Nagulbud ka kanyak, may papan iti kondisyon ti kaldiro alakom. Kas kunak itayan, nana. Amangan no da kayo matlaang tinakadadaal iti dayta akaldiro. Lugi akmat no isublik pay laang ti kwartayo. Kunak man yung subli yung day kaldero, nanang. Saan ba't kayat ni Rima nga isublay anak ka? Apay ngay. Katong basura matinla ko nakadahayo. Amangan no da tayo ka na tinakadadaal. Ay, di tayo pa'y nausar da kita kaldero? Isumati ko na, ngam ipilit na mati kayat na. Sana nasayati kas tangar aramidin na. Ay niya nga rin aramidang manakaw. Ay, muntoy day kaldero. Siyak ti mga isublikan ko na. Sana gaputa bakit kayo, ket luklukpun na kayo. Idi pa'y ngay bagbagak adi mo na'y nayunan iti kalukwan ti negosyo Rima, bakit? Hanggang maya tinaramid mo. Anya nga rin ti kayat mo nga I-refund ko timbayad ni Nana Vilma kanyak. Lugi akmatin Kan may sa, anya nga iti amu tayo. Amangan no isukit di tinakadadaal iti day akaldero. Di ka man agar aramid sika. Ngamin, amok nadadaal day akaldero. Naimbag kuma no jang shop lang tinangilakwam. Manang Rima, rumor ka dita. Ti anak ni Nana Vilma ti agpukpuk ka itirwar. Ay, kakatungtungan. Darasam. Ay, saan amakaw dagitatat tao? Imbagak lang arudan, ano return, no refund. Rumwar ka ki din tasolbaran nyo ti parikot yo. Awa na. Sika ti madadal iti kastangar aramidam. Amangan no awan ton ti agtalagken ka. No day tamang luk-luko ti amom. Anya ti masapul mo, bakla. Ay, siyempre isubliyo ti imbayad ni nanang kada kayo. Isublik mo ti kaldero yo. Ay, saan mabalin ti kasta ka panunutan, bakla? Ay, wow. Sana gaputa bakit ni nanang kaya nakapso ti panagkita na kat luk-lukwem. Saan ko alinuko ni Nana Vilma? Iso tinagpili ka dagita kaldero. Ay, di na ulbu-ulbudan man. Apay, anya ti aramidam? No di mo isubli ti kwarta ni nanang, inakagreklamo iti barangay hall. Sana nasayaan taluk-lukun nyo ti padayo a tao. O, di mapan ka laang. Idimandanak no idimandanak. Sa anak amabutang. Ngamin, amok ahusto ti lablaban ko. Kinasarita nak ni Kapitan Itay. Ado ka nun ti mangirikreklamo kun ka. Anya? Asino dagita nga reklamo? Asino kumapay? Dagiti buyers mo Linukom ka no ida. Anya alinukom at isasawan dagita at tao? Malagip mo dagiti da na kaldero tayo ngayon lakom katakwada. Imbagbagam pa'y nga imported nga uray saan mat. Ha? No idimandada ka, adda ka di pagbayad mo, numultaan da ka, ha? Kwa? No syaptisi ka, kasaritam dagiti buyers mo. I-refund mo ti kwarta, tapno malpas ti parikot mo. Kininton maminsan na niya. Di mon ulitin ti kastang inaramid mo. Laglagi po, bakit? Saan kantong agprogreso? Nuluk-lukwam ti padam a tao. Mayak, nana. Takayat ko nga isubli ti kwartayo. Alaak matandagi ti daan a kaldero nga inlakok kada kayo. Ay, imbagman, tanaka-amiris kan Rema. Idi na minsan ngal daw, di mo kayat nga isublay.
Yak kayat ti maibalod, wano mamulta na. Isungag pakpakaasi tadidak ko man ipabarangay pa'y. Saan nga main anasaya at tinaramid mauray ma, linukom ti padam ataaw. Importay kong kunam, ang klasimot gayam. O sige nana, tapno awanan ti makunayo, isubli kon ti kwartayo. Pasensya kayon na Vilma. No siyak, mapakawan ka. Ang jaklaan mo akadag iti padak alinukaw. Ano sam ti ag house to house. Kat no di da ka mapakawan, sangwam ti bunga ti dakas nga ramid mau. Ay, nawaw! No negosyo, negosyo laang. Saan tay kumaan nayunan iti kalukwan. Ngamin, awan ti negosyo nga agprogreso, aglalupay no luklukwam ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagatang matgaya man dagiti sapatos alakom rima bakit. Awan mo tanti makitak dito'y salas. Siyak pa'y ti kunam gardo. In online selling ko ti daduma. Di daduma, insursur ko kadagiti kaaruba. Bilibakin ka. Talaga alin niyang teknegosyo. Ay nawaw, wanmat nga min lakay. Angam kita ay mata di mo na inayunan iti kalukwan ti panagdegosyo. Iti kasta tuloy-tuloy ti swerte. Wan ka di lakay. Anyang iti sumaranong ay lakong bakit? Agpampanunutak pa'y laang. Pilyam nagitay demand ako nada tapno magatang adagaws. Aywan, addan nalagip ko lakay. Inroar mo matagiti da na kaldero tayo. Anaan mo dagita ngay? Di mo ka di amaw amabalin a pagkwartaan ta dagito akaldiraw. Anyat kayat mo asawin? Anya kumapay, ilako ka. Ilakom ka danan? Ay sus, diskarte laang ti kasapulan lakay. Ugasak laang dagito'y mabalinang. Ay nawaw. Asino mo ti gumatang iti kasta kaldero ngay? Nagadukat asal sa ludsudo nun. Siya kung ti makaamong agdiskarte. Saan aya nga imbagakken ka adi mo na inayunan iti kalukwan ti panagnegosyom? Saan mat na talaga? Nag-text ni Insan Magic kanyak, nanang. Anya nga itintext na kan ka anak ka. Mapan kayo kano iti ayanda, da itid nakada kayo. Anya nga dayta nga itid na. Ay, tsaka mo ang mamang ano kwarta. Much money kat dahi dyan aka-anakan nyo. Ay nawaw, agsagan ak nga rudan no kasta. Ay na, ag-shower kan agpulis kayo pa, sakbay amapan kayo. Tapno saan anakababain ka dakwada. Sika nga'y anak ka, saan ka kadi amapan iti ayanda? Ay saan, tada trabaho kita. Pumasyarak tulatan itong day off ko. Si kamat ti lumabas iti paraangan me, Nana Vilma. Sa dino tinagapwam, Nana. Ay, iti ayan ti ka anak ak anagapoy jay abroad. Napan ko inala ti kwarta a regalo na kanyak. No kasta,
Adda nga rod ti kwartam, nana. Ay, basit laang, Rema. Amangan ket dino kayat mo ti gumatang itilakok, nana. Second hand dagito'y kaldero, ngamayat ti quality na. Sagmamanungay dagita, Rema. Sagpa 500 laang, Nana Vilma. Mano ti gatangam? Nanginamot gayam. Ay, nawaw. Nanginangam imported dagito'y, Nana. Ken mayat ti quality na. Haya. Iso agumatang kan. Mabiit laang taipilyan ka, Nana. Kumusta nga tilakad mo, bakay? Nasaya at latama it kulas lakay. Ay, manungoy tinted ti ka anak ka man nagapoy dya, Brown. 5,000! Ay, nawaw. Hey, adape kaldero anayon na. Hehe, kamalay ti pampanunutem lakay. Ginatang ko dagito'y akaldiraw. Kurang ngamin kat ti kaldiro tayo dito'y balay. Second hand? Second hand dagitaw. Okay laang ta imported. Kan mayat ka no ti quality na kuna ni Rema. Ni Rema tinaggatangam? Lakay, sagpa 500 lang. Anya? Sa dino tinaggapuan dagiti daan na kaldero, tatang? Awan matigas yung kaldero tayo, Ginatang ni nanang mo dagita. Gimatang iti kaldero ngam second hand pa ilang mat. Nakagingi ng around. Mano, ti binayadan na tatang? 500 makanaw ti maysa. Ay na wow! Nagninan! Isumat ti kunakan kwa na itay. Hanggang sa nabalik ano ta imported. Ken mayat kano ti quality na dagita kaldiraw. Ay, sa dino ti ayan ni nanang takasaritak. Bayamaun. Narigat, no day tati diyo pagkinaawatan. Sa dino nga iti nagikargam kadag iti kaldero a ginatang mo bakay? Indulin ko pa ilaang iti silid ta. Ay nawaw. Gimatang ka iti kaldero, idulin mo mailagayam. Mabalin pa'y mat ang mausar ti sigod a kaldero tayaw. Ay. Iso pa'y laang ti usarin tayaw. Tapno saan ang magasgas na iti kaldero a kagatgatang ka. Inusikin handa gidya kaldero. Usarin tayo kiidin Tapno makita no talaga ang mayat ti quality na. Ay, saan pa'y nga italakay? Ay na, saan pang display ti kaldiraw? Usaran tayong tukunak lang arudan. Ngam saan pa'y nga ita? Tanda pa'y mati usaran tayaw. $3,000, 3,500, 4,000, 5,000. Ay na, dakkel mat gayam ti ganan siya kadagiti daan a kaldero minga inlakok. Naimbag ko tanamati mat dagitay buyer ko, imported dagiti a kaldero. Ay, bakit? Si kamat gayam lakay. Agtugaw ka, tagtimpla ak iti kapin. Sa dino tinangalam ka dagita a kwarta. Bayad dagiti lakok gayam, anya ti kayat mo nga ikape, tagumatang ak iti tersena. Di mo ibaga ngayon lakom dagiti daan a kaldero tayaw. Anya ko maitanuin lakok. Nasaya at kit di tapno maksayan ti rugit dito'y balay. Kan may imbagak mat kadagiti gimatang a second hand dagiti a kaldero. Nasayat at ang pakaawat mo. Narigat ti maidardarom ita a panawin. Ka di, danag mun aya. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ikape, taigatangan ka. Agawaam, tayntun kun ibabawi. Sa dino tinangikarga ni nanang iti kaldero a ginatang na, tatang? Diyak mo't makita iti kusina. Ay, anwam ko maanak kaw. Iso ko mati paglutwak. Nabutan mo't ngaminan ti sigod a kaldero tayo, Awan ka di tidaduma ang mabalin mo nga usaran. Awanan! Sana ka makaluto, no? Awan ti kaldero. Iso nga isuro yun, no? Sa dino tinangi kabilan ni nanang. Aday ti silid may. Ang di mo kutkut dyan. Urayam lang ni nanang mau. Anya? Kasano nga rin
ka madamdaman to na. Paawid mo siguro na jayan. Imbilin na nga men, asaan ta nga usaran, tiginatang na kaldiraw. Ay na wow! Daanan nga mindulin na pailaan. Ay, kunaklakit din nun nakaluto kan iti pangaldawan tayaw, anak kao. Ay na, awan ti kaldero nga ramatak. Tisigod nga'y akaldiro tayaw. Naabutan! Sana mabali na paglutuan. Ay, nawaw. Ingagaram samot adinadal. Ay na, di kayo pababasol. Tati manok yu ti makagapuno apay anat nag ti kaldero. Iso day dyan, naabutan. Anya nga rudan nga iti usaran tayaw. Ti ginatang yu ni Rima. Anya. Ay na, sana pang display day dyan. Nang runa kat second hand. Irwar yun tapadasin tayo nga usaran, iti kasta, mapanagnagan tayo, numayat ti quality na, wano saan. No, wato yan ti kaldiro nga aramata manakaw. Dahito ti ko na yung important, mayat ti quality na. Wan, iso nga luwada manakaw. Ay na, aglat-lati. Gagangay na. Ugasam latan sakbay nga usaram. Ay na, adapay abot na, oh. Anya. Mawan mo ti makita. Ay na, dahi tama ni, mingmingan nyo ana yung bag. Ay na, saan la may maysa? 1, 2, ay talo ti abot na. Jack mo't makita. Ay na, mingmingan nyo ana yung bag. Ay, babasit nga min, iso asan ang nalaka makita, ti abot na. Ay, naglukon day di arima. Gaputan na kapsot ti matak. Aglat-latay kan naabutan na kaldiro mitin lako na kanya. Ay, nakangingina pa'y ko na yun, Isubliyo lang ang kita kaldero. Sayang lang ti kwarta. Sape inted lang ti kasinsin ko day, chay. Ay, wag, itamot lang. Isublik kan kwa na dagito a kaldiro, anak ka. Wala, makisarita kayo itinasaya at kankwana. Ipalawag yun, nga dadadaal ti inlako na kadakay yun. Kastamat ti important ako nana, hanggang saan mo tapod no. Ay natiraramidan nyo dito balay na Vilma. Ken, adamat da na kaldero ng imot nyo. Wan, kayat ko nga isubli dagito a kaldiro iti asawa am gardaw. Ti kunan na kanyak, si kunhan dagito a kaldiraw. Nga mayat ka na ta importay kan napintas ti quality na. Ay nawaw, kat no ija ili ti naggatak, iti day takal diraw. Makitam day ta. Inulbudan nak ti asawam. Gaputan nakapsot ti mata. Lakwan nakit din iti abot kan aglat-lati akal diraw. Dito iti kun kunak. Ay, mabit lang na Vilma, tayabak ni Rima. Da kayo, ti agsarita. Ay nanana, saan ang mabalin nga i-refund ko ti kwartam? Ngamin, considered sold dagita kaldiro. Anya sold nga ibagbagam. Katnusan mo't gayam ang mabalin ang mausar ti kaldiro ngayon lakom kanyak. Kita ang manay, aglat-latay, kan agdaabot na. Nana, maya ti kondisyon day ta kaldero idiin nalayo. Amangan mo't no da kayo tinakadadaal. Ay nawaw. Saan minto pa'y nga inus-usar da ito akaldiraw. Basta siya, no return, no refund, nana. Ay, sana mabalin ti kastarima. Nagulbud ka kanyak, may papan iti kondisyon ti kaldiro alakom. Kaskunak itayan, nana. Amangan no da kayo matla ang tinakadadaal iti da ita akaldiro. Lugi akmat no isublik pa'y laang ti kwartayo. Kunak man yung subli yung day kaldero, nanang. Saan ba't kayat ni Rima nga isublay anak ka? Apay ngay, katong basura matiinla ko nakadahayo. Amangan no da tayo ka na tinakadadaal. Ay, di tayo ito pa'y nausar da kita kaldero? Isumati ko na, ngam ipilit na mati kayat na. Sana na saya ati kastangar aramidin na. Ay niya nga rin aramidang manakaw. Ay, muntoy day kaldero. Siyak ti mga isublikan kwa na. Sana gaputa bakit kayo, kat luklukpun na kayo.
Idi pa'y ngay bagbagak adi mo na'y nayunan iti kalukwan ti negosyo Rima, bakit? Gamay natin naramid mo. Anya nga rod ti kayat mo nga eh. I-refund ko timbayad ni Nana Vilma kanyak. Oh, lugi ak matin Kan may sa, anya nga iti amu tayo. Ang mga no isukit di tinakadadaol iti dayja kaldero. Di ka man agar aramid sika. Ngamin, amok nadadahal dayja kaldero. Naimbag kuma no junk shop lang tinangilakwam. Manang Rima, rumor ka dita. Ti anak ni Nana Vilma ti agpukpuk ka itirwar. Ayun kakatungtungan. Darasam. Ay, saan amakaw dagitatat tao? Imbagak lang arudan, ano return no refund. Rumwar ka ki din tas ulbaran nyo ti parikot nyo. Awa na. Sika ti madadal iti kastangar aramidam. Amangan no awan ton ti agtalagken ka. No day tamang luk-luko ti amom. Anya ti masapul mo, bakla? Siyempre isubliyo ti imbayad ni Nanang kada kayo. Isublik mo ti kaldero yo. Ay, saan mabalin ti kasta ka panunutan, bakla? Ay wow. Saan nagaputa bakit ni Nanang? Kaya nakapso ti panagkita na kat luk-lukwem. Saan ko alinuko ni Nana Vilma? Iso tinagpili ka dagita kaldero. Ay, di na ulbu-ulbudan man. Apay, anya ti aramidam? No di mo isubli ti kwarta ni Nanang, inaagreklamo iti barangay hall. Sana nasayaan taluk-lukun nyo ti padayo a tao. O, di mapan ka laang. Idimandanak no idimandanak. Sa anak amabutang. Ngamin, amok ahusto ti lablaban ko. Kinasarita nak ni Kapitan Itay. Ado ka nun ti mangirikreklamo kun ka. Anya, asino dagita nga agrekreklamo? Asino kumapay? Dagiti buyers mo Linukom ka no ida. Anya, alinuko matisasawan dagita tattao? Malagip mo dagiti dana kaldero tayo ngayon lakom katapada. Imbagbagam pa'y nga imported nga uray saan met. Ha? No idimandada ka, adda ka di pagbayad mo, numultaan da ka, ha? Kwa? No siya ka. Kasaritam dagiti buyers mo. I-refund mo ti kwarta, tapno malpas ti parikot mo. Ken inton maminsan na niya. Di mon ulitin ti kastang inaramid mo. Laglagay po, bakit? Saan kantong agprogreso? Nuluk-lukom ti padam a tao. Mayak, Nana. Takayat ko nga isubli ti kwartayo. Alaak matandagi ti daan a kaldero nga inlakok kada kayo. Ay, imbagman, tanaka-amiris kan Rema. Idi na minsan ngal daw, di mo kayat nga isublay. Yak kayat ti maibalod, wano mamulta, Nana. Isungagpakpakaasi ak, tadidak ko man ipabarangay pa'y. Saan nga main anasaya at tinaramid mo, Rema? Linukom ti padam a taaw. Importay kong kunam. Ang klasimot gayam. O sige, Nana, tapno awanan ti makunayo. Isublikon ti kwartayo. Pasensya kayon, Nana Vilma. No siyak, mapakawan ka. Ang jaklaan mo akadagiti padak alinukaw. Anusam ti ag house to house. Kat no di da ka mapakawan, sangwam ti bunga ti dakas nga ramid mo. Ay, nawaw! No negosyo, negosyo laang. Saan tay kumaanayunan iti kalukwan. Ngamin, awan ti negosyo nga agprogreso, aglalupay no luklukwam ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.